ole khir tu song sok te in sapa in chibai ka buk chawa he ka channel milo subscribe sa ka bangin lom thu ka saya la subscribe lo ten khong ai taka milo subscribe sak turin karon ngen bok chawani tin he ka channel hi yom na group rang sanga milo the dar sak bok turin ka ngen bok chani ole ubendia hian longkai district chunga covid-19 sileng mek awanga kan din mun tharla ber kan ngai tha anga chumi ba ka chuan chanchin thar dang omte kan thlir ho le don ani ole tuna chuan longkai district chunga sileng mek din mun tharla ber hetiang hian longai tha ila darkar somni le pali kalta khan longkai district a rivei somli le pani mu chho tharania heng positive mu chho te hi karlui wana mi pa som pangale meichia paruk avain somni le pakhat kamala nagar chuwa mi pa pali le meichia paruk avain som kamala nagar thia mi pa pathum le meichia pani avain panga kamala nagar faifa mi pa pakhat kamala nagar siksa mi pa pani le meichia pakhat avain pathum karluya meichia pakhat longkai ni weng puya meichia pakhat te anni sarkar PR a tarlan chongte el hi longkai district tia da ania mase lunglei district an hewangin positive som le pani te su katel talo mai ani veilama siwei an kolna atanga chuatir chongte a home isolation atangin mi pariat 4C circuit house chongte atangin mi panga Eklavia Model Residential School chongte atangin mi pakhat nin karluya en kollai za samsari pani atangin mi zale pariat dama chuati rani bok tichuan hetiang hituna longtai district covid-19 din mun ani hayar quarters covid care center thingka hian somle pani anum meka home isolation a en kol bungtang sauta pakhat aw bok covid care center chongte tourist lodge a hian mi za somle panga anom mek boka mani in lama in kol home isolation chongte ya mi somkole pakhat en kol mek an boka 4C chongte circuit house en kol lai somle paruk ombokin Eklavia Model Residential School chongte ya somle pakhat en kol mek an boka Government Comprehensive Middle School chongte ya paruk en kol mek an bok yang baka hian karlui middle school a positive somli le panga en kol mek an nia karlui primary school a mi somle pakwa en kol an ni bok tichuan tundin huna longkai district chunga covid positive en kol mek hi zanhi somle pali anoma heng positive te hi an hrisel na din mun uluk taka vil rang ania ngai to om manom lowani ole longkai district a rivei mu chua thar an lom zela in tha da thei kan la ni lo hle mai voin lama rivei mu chua thar anom ni in alanga heyaro hi chu naktok lama latar lan le ani don ani tichuan ka saibel du chu jing le tlai engtik lai po zuzong thin wak tam em te hi nakin loka chuan kan harsatna mulian pui an lani don ti alang reng mai heng ho jinga positive mu chu anom le thin an contact atamin azaw thei hle bok chutiang alo ni chuan mi pakhat awangin veng sang kan la phek buai thei don ni in alang chuwangin heng chu zong le zuin thin te hi engtia hanti chi ngen yang sarkar lama kan ho tu ten beng sika ngai tu an sen angai ta takzet ni in alang tichuan he sileng mek laka kan him theina tura sarkarin inven na tura ti marks wa thatte pon chu atam lo te midang hlata umte kutsil uluk te hi ingai pe mo chun zom zelang wo chuti lo zong he si hian min man ve hlau ta ange ole kan tarlan fo tongin covid-19 laka mi puite kan him theina turin sarkar ro manna executive duty chu wen thengin uluk taka kalpui zelania longkai khopuya hian mun somle pania executive duty na mun hi siam ania chunga duty sarkar thok atanga ruat bik te chuan uluk takin dan bo chiate ending na an thok rega heng executive duty mun somle pani atang hian voina khan dan bo chia
mi som ni le panga man ania heng an mi man te hi poisa cheng sang ni le zanga joy tir an ni tichuan covid awanga in khuak hirna kalpui chanani april ni som ni sang ni som ni le pakhat atanga voin thleng hian longtlai district chunga hian dan bo chiami sang kha zathum somrok le pathum man an ni to a heng an mi man te atanga poisan joy tir king khoma hi cheng nuai khat singa sang rian zathum som atling to ani heng dan bo chian man te hi van tlang huna mai tuamna mark vuwa thalo le in kai suaina SOP zom thalo te ani namin thotan ni khan longtai district level task force on covid-19 chu an chairman longtai DC Dr. Andrew H. Vanel Dikavin longtai DC conference hall an thukoma covid-19 sileng laka kan him theina tura state sarkar rom manna zul zuya longtai district chunga ni som ni le pakhat June sang ni som ni pakhat atanga June ni som thum inkar chunga in khuak hirna kalpui dan tur ngai to ho ania he huna hian chairman Dr. Andrew H. Vanel Dikachuan longtai district a hileng adar lo na na in khuak hirna kalpui ani rualin district mi puiten eile barkonga harsatna an to lo nan le chuan cham anum lo nan thei top a malak reng ani thuwa soya Paul sorgan na thokle mi mal atanga covid-19 dona kai noya man tur DLTF a tanpui na lut engamazat om to thule chumi mang chuan mi harsa te tanpui dan tur po atulanga ro manzel ani thu soilangin shilenga wanga in khuak hirna kalpui kara mani thenom tele atol chunga harsatna tok te chom dolnan khotlang koshan tlomai pol mi mal engamazat an cha chuak thin chu alom omin athamon thak le ani atia he huna hian DLTF member secretary chief medical officer Dr. LP Malsoma chuan covid-19 shileng kai noya longtai district din mun tlang pui tarlan na hun ania tun din huna longtai district chunga covid-19 positive enkol lai hi mi zan hi som palian mek thule covid care center te 4C le home isolation ate heng positive te hi enkol an ni thu sailang bok DLTF thut khoma hian covid-19 shileng tiziom turam halak dan tur le in khuak hirna kalpui chunjom dan tur soi ho ania longtai district chunga jun ni somthum ni lai ni jing dar li thleng chu kalphung tlema her rem satin in khuak hirna kalpui re le ri ni sela ti ania chetianga in khuak hirna kalpui dan tur chu hetiang hian rel ani chulkar liam ta dor hondan tlema her danglam satin thlaina chomele ni tin mamo essential commodities zorna baka dordang zong po tiamin chulkar khata ni thum thotan ni lai ni le zir top ni ate jingdar nga atanga chanudar khatheng anin honrem ti ania inrin ni longtai kho puipon lam atanga cha khai mamo lam tur te ta na inrin ni hi da ni in kho puipon atanga cha khai lam tur te hian VLTF te siat puina an nei angai dona pon lam atanga longtai kho pui chunga cha khai lam an fuan khom tamlu tuk lo nan ngeng pui tlang pi lam le dil tlang sau thang lam te chu VLTF ten a hloma mi pui cha khai lam sak turin ro manna CMC tin an rel bok ani chulkar khata dor hon ni thum ahun hon chung hian autorexo le taxi te chu an tlan phal sak ania heng bazar ni a hian bazar le chan mari hom chung kong pui dunga mi mal lir thei hun phal ani lova sumdong lir thei te ro an din na nga ya din phal sak nin bazar nia lir thei veiwa dan tur hi police lamin rom man na siamin an thunun don ani zirlai te lekha zirna chungchanga zirna in khar chunjom malani rualin an zirlaya harsatna tok te tanpui le zirtir turin in lama kalchila zirtir tu bik home tutor lak phal ania tutor te ina zirlai ten an pan khomero khap ani thong hemi in khuak hirna man hun chung hian zandar sari atanga atuk jingdar li thleng zantin pon chu khap curfew chunjam zel ania sarkar office te chu lockdown masa an kal dan pa ngai angin apoi mo zol chau office kaya abakin in lam atanga na tho chu kalpui chunjam ni se tin an rel bok ani na thole izonna thilaram kalle fe chungchang chu apa ngai angin
VLTF te hriat puina rem ti na hmanga kalpui thei ania khopui chunga bungrol hlan hlan emaw hlan thak emaw chu zandar riat le jingdar li inkara ti tur ani state sarkar in Mizoram puma in khuak khirna thupek achua clause a 7/1 angin hemi hun chung hian eizon na le tulbiak thil ni lova veiwa le inlen po khap tlat ani eizon na le tulbiak thila chuangai te chuan mani veng VLTF te hriat puina lekha an lak zel angai dona police executive duty le VLTF te khau taka duty in khuak khirna zom lo le COVID-19 laka himna tura sarkar in dana siam te bo chhia chu danangin an sem zel don ani COVID-19 awanga harsatna kan to mek lain midang te chanpuina konga theitop chuin malak zel ania voin po khan chanpuina pe hetiang hian anom lea aro pui tak zet ani lower saika VLTF ten thingka covid care center a itur atan thlai na chu sang chanem tak longklai DC Dr. Andrew H. Vanal dikan hen an hlana saika lower saika VLTF te hi Central Wele President le General Secretary baka BL to MDC pusi rang thiang aten an troi om ani Longklai District VC Association chuan COVID dawn atana atula piang amhanatan voin khan DLTF Chairman Longklai DC Dr. Andrew H. Vanal dikan hena cheng sing khat an hlan bok samagra siksa Longklai District staff ten an phalang anga an thokhom cheng sing hi chu DLTF Chairman Dr. Andrew H. Vanal dika kuta voin khan an hlan bok ani chontlang pui VLTF te chuan share kor siaha district a COVID positive tun naya enga basan mu chua ani awanga enkol mek positive quarantine mek te tan chome thai thar jip sit trip khat share kor VLTF te hena voin khan amuna kalin an hlan bok ani pathian ni zana nasa takarwa sura wang khan bol puyan ji atanga lungjar tum kalkonga mimal kwari chu chimin pong anho pui nehle pathian ni zan ro sur khan bol puyan ji atanga lungjar tum le sia ha pan na konga mimal kwari chu nasa takin atichima he kwari chima wang hian englir theima akal tlang theilowa helai kong en kol tu BRTF tele kwari nei tu ten theitop choin athen fai na an thok ngal ani thochan ni khan nimin thochan ni khan motor te kal thein an tiklang theya JCB panni a thian fain naktu lama hian lir thei ang chi po kal thei tura then fai man an tum ani he kwari chim hi mi mal ta ni in kwari chim lai hian covid chileng awanga na thok tu te an chol lai ani awangin mishing le thi le hiam anom lo hlau ani kwari hi tuna alan dan maya chuan ruwa asur le ani chuan chim mai thei din hmuna alading ni a tarlan ani bok khitu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification te milo na saktorin karon ngen che ani ole lai autonomous district council lam lo hoi ila voini akhan executive secretary pu eislaram eng chuan COVID-19 sipui thonina leng meka LADC nwaya in khuakhirna chi sang om theite order choin tarlan ania hetiang hian lo ngai thla ila pakhatna chuan LADC nwaya mi pui pun khomna LADC hall dokula hall BRC hall picnic spot le conference hall dang reng te khar ani panina lighthouse aizolami chu khar chunzom zel tur ania emergency thil sarkar poi mole lo thila chuan GAD in deputy residence commissioners lighthouse yatirin ruam manna asiam theyang pathumna LADC noya office sang te chu head of department emo head of office emo ten ruam manna felfai taksiamin thoktu watlem theyang berin office an kai theina turin ruam manna an siamanga office kaltur te chuan an mani ruatna detailment order chu police emo COVID-19 executive duty te emo enfia turin an keng tur ania head of department ten khau takin COVID-19 appropriate behavior an kalpui tur ani palina
office kai lo te chu atul huna pianga biak po thein anom tur ania theiang angin in lam atangin an thok bok tur ani pangana LADC noya thok tu te COVID-19 duty turin atulna pianga man thei anianga duty tura ruat lo te point police te COVID-19 executive duty te VLTF te atula pianga an troi omanga sarkar le ram mi puite tan mi changkai ni theu an tum tur ani parukna lo thei lowa office hon nima se pon lam mi tan phalna lam hasalavin office hi dor aremri lo ani pasarina mi puin pon lam matanga an dor thei turin head of department ten mobile phone emo email emo an office dor thei na tur riat mai thei na tur kha tar langin ruam man na an siam thei bok ani pariat na lo thei lo thilani lo chuan thok tu te in len po lo turania meeting po nei ri lo turani in ron le in biak atul ani point a thei chen china mobile phone emo WhatsApp emo email emo man changkai tur ani pakwana sarkar le khachuak circular te notification le office order le thildang te chu LADC voice official WhatsApp group siama chumikal tlang chuan puanzar ri mai tur ania lo thei lo thilani lo chuan hard copy sem chuari lo tur ani atopera chuan CEM te chairman te LADC le office holders dang renga public interview khar vekri ania office complex chunga veiwa phal ani lova LADC noya thok office kai tur anga pon chuak office kai silova khola ya leng chuak te chunga harsatna thlengani chuan an mani mo ani don ani hele kha hian COVID-19 lockdown kai noya hemi office le kha masa memo number tarlan ania chu alu alan to ani chumi aya chuan tuna order hi man ani to don ani tin LADC executive secretary pu h laram enga chuan voinia khan order thar ati chuak ani